Reverend Father Vincent Mwebaze Kaboyi orugwana mukuru wa Rwinyaga Parish nuwe yebembire misa yo kuzekiro cy'Eminyeeto habwa parish egi obashabiro korana mana bakatungura makaguba rukurugamu ahabo kuba bakahebwa umugisha abo kokoryo kitino koereze kura bakwaso kunanzibwa ngate niwe orabise wechikachanyu okachindra eche kitino niwe orarise muzi zikagomoka zikakanya niwe oratere konye itoche zikatere kitoche shamana abo kwa mano king bakakulisa mateba kunywisa mateba bakusumire byo kurya bakulise birungi. Father Kaboyi yorekero kwato habwa maroga sisire Eminyeeto nyamwinja barukuhendera barya bashije n'abakaza batine bigenderwa baheza kukura ekinegizo bworo mu rumwizi omunwa gwa muri Kristo wena ogwayonchirire lya nyina nugutekwa kurera kunyunyu utorsheche koeno mangunyoko no extinwa akakhereza ibere lye wanyunyu tanangwasika warwisa yona warsansabra no te kwakutwamu ukajiro tobo munwo kwawo yonzi ibere lya mama omusiki bintu kwiza kurutwara ngatunyu utorsheche Eminyeeto zindukiriye parish kandi omukoro gwikirwa no myishingiro wa Rwampara East Julius Tusime Karuhanga obashabiro gukora projects zentunguka kwabura Eminyeeto ngo umwe izisende zitwa habazire nkeza pocket money no bashakusyaziaho niwo byareho butundiye 10 omuka obobwine obutundiye 10 obubyiro myezi mukaga no bano yihamuke entemere barikwasa kuyema emitware ena nkedebe wabo byini wotundiro bumenkobwe omyezi 3 no bwazire bwakanyere ni wana za kuzayishomero Eminyeeto banywane banje no je chiwahikamo nkwatanisa abayimpizi bitu na chairperson wetu wa district ni nkwatanisa nonje munonga so itungabanya Rwampara chatwamani kandi turahora turabisimisa ngo ubuzima kuba umuzamo no gumutima gumwe go nkwataniseje obereza nibuza ko abantu bitu baburisha icyo abantu bakenire n'ubuhereza ahabwa TV West and Aiden Bataringaya.